priority ya governor Meru kiri mantu igi ugima bomwere tomine kinyoro akierena rethire tariria no mwanka ethira kiwata thirikari nene mbaru kenda Meru bethira beketha intubire bikuma kiri thirikari nekintu kirararirie ni mantu ya milioni mana 5 yara yaumite kiri national government kuya kiri county ya Meru kenda kwa levit Meru level 5 mwanka level 6 ithirende kiana space kiri sibitari ingi na chio chithira chitiankathi utuboro aria twatandite no kwariria mantu yang na chief of staff kirubisi ya gavana county ya Meru Dr. Julius Bijewe akethe tutharia mantu mwanya jira babanganitie kirutungata bogi mapamwiri ndene ya county ya Meru arana batu kulukera 23578 number ya SMS through live kiri Facebook through live kiri YouTube kedran kido mantu mirichia kura tuwita na mbere na bobangu karibu sana daktari. Asante sana. Now let's start bobangu yu na mantu igi ukimpa because ni mantu gavana ethirite akiarire since ntukwira anywire muma au acokanire kinyam mutaratara wa ruiro rura ro kirimene naro uchangithia mbeca cia waka cancer center so priority ya health sector ndene ya county ya Meru ni nontu yekiruri tobune neo Boga sana Edward na muthikiria mukethia kunda na arari na specifically nkethia governor wa Meru wabana Edward governor wa Meru nekirite monto ugima mwiri na urito mono nontu kwathinira ithirite rio ndene ya Meru mbere mono mbere sa mantu ja dawa na mantu jangi ni mulimo jwa cancer ira tuje Meru ni ithirite tongerete na gutuika na ntu abaingi mono bagukwa mulimo jwa cancer na ithiri changamoto sana na tina ndi nyari deputy governor na gerete guchiumi uliomba na nyathithia cancer function ya ala maili 3 na intention ya leko ya maili 3 ithithwe tigania ithithimenti na ntukwira mithiri ala maili 3 igitariria Africa Hope Health Foundation and foundation fulani ala tone cases 67 mirongo 37 cia cancer iko ni ura ingi is unfortunately tombere kuendelea ntunene gire changamoto kuma iko izeu ya mbere baruga cia ura cia kumba kuthithiengi na ntubalitingu ba makwe mono na balingo transfer na mengi runga Meru igitarira so na ndio ntubula na ku akona opportunity ya kumbara ndi kuitha gisabu ya governor wa Meru oga yes kame jokie moja kwa moja so cancer na mekirite mono na itukwirigira nyeketha wengwa gavana kumba kuitha gitangaza ori na banganiti mantu ya cancer center with some organization ikethe gutethia Meru kenda gutuka at least kubo control mantu ya thine mulimo jwa cancer so eu nithirite irikiriro gikinena gia ntu ba Meru na ingwitike ikomba kuitha ikinyanira ikionga bana ithite kigitu kiri urito bunene mono na inkulikana very well nyamo semanio nejwa twitaga ya thirikari yatongeretwe ni gavana iretagwo cabinet agisisitiza mono mantu ya cancer over and above cancer kiri ugima mwire generally department of health ni mwire ikiri mbecha nyingi nande budget ira enderetera kumenichereri kidogo lakini tukwiriga kamba kwithia kithira mweri yoyo nana atia gutiri John atitegerete mbere sibitari ije yetu nene ya yoyo Meru Teaching and Referral Hospital ya Meru ije ikomba kwithira gitalde to level 6 na ita level 6 ki request yewe kana kuria kwawe kiri president wa ndiguru iji muchemani twari na Jumawa na alia na oria na president yetekiria that anto gumetetheri umbo guta level 6 nakalika na nyantu ba Meru bakalika na team ni ajira kuliunga Meru UMETEND Department of Defense from the national government ejita kuthingatira mathura president yugire ye pikatese korkane tonyo bisine wa twaraniria kana baraniye na gavana na na department ya health na bacoka beta sibitari iria gwita gutaga ura kuri on the ground na bakuriki gutaga block wega kware inene sana igitike ngoroba idano ne kongera capacity yanto barabomba kwitha bakimama sibitari bo baketha bankurukia 900 in total ura kubaketha bakimama sibitari iria so and gugibogere ekayukia meri etanda to 6 months na imba kwithia kirikia number 2 sibitari ya netherere nkuruki ura yari by host standard
na aji nyo no ba testify untubuka na mtongero liongaku ngo ibwa kama nonya ki Dr. Murithi ura CEO sibitari ria na timu yonde chief officer CC timu yonde ria kulitangulia sibitari na nurses themselves na all other medics nonto sibitari ni ombete kwethira ki improve services sana na kiumia gikwija antu bakalikana igoro ngavana na tangaza irali ya beisawa that tuna another 500 million shillings ikaletwa na deputy president of the Republic of Kenya sibitari nera kenda chiendelea kuya facelift ya sibitari ala aswa block siji igwakwa kenda yumba kwa sibitari ya guserve region Temero county yake kwa county zito ciregerete ya na build ikareta ajia na ajia baletwa antu bamitege kwithira atiri yes mbere mantu bagatri to gutuka batita ko ajora bareta Kenyatta service to Kenyatta ikethe aja paroso bategere kwithira wore akwiayo no ukana thine gwita o ugeta na ngarame nkai alafu nao bara bakumete region ingi barete beyete guku beya cibitari kwe bakarara nyono nguge moteri bakama to ingari no biashara inyayo over and above treatment Meru Teaching and Referral Hospital Mnambene Meru ward kana nyumba ya komama sibitari ya Ntwarume ithirete changamoto ni ambiriwe gwaka lakini ekara na kwethana ndiko na 100 million shillings kiri budget ina ndiriku ekumba completely na yomba kwethira gitumirika completely na pisa CT scan ambi kera ile Ntwarura Nyambene Hospital kenda gutina gitumikia muntu maua eja monka mutindo kenda mba kwanza CT scan services eu area ya Igembe uje tigania aja Meadhene Hospital block ekali kia ya 4 stories ngwete kia mbuga ida kele mweri joka na mbuga next month ekomba kude kile ngoroba chiambere ijire kenda yumba gutonywa yumba kwethira gitumирika gali kana igitale mwana unyuma twesaba assembly tuliongete sibitale Meadhene sibitale ingi twaliongete tatwethira aji batonanye bya kuria. That's the thing of the past. Imanto ya kurukirana ya nyuma yetu. So again, in a 50 million shillings, Meadhene kumba kumeidhiria facelift na kumba kulekia block era kenda at least gutwika nyaji bakwa twitende antwana bakarabu bwega. Tuli na region yije kule na Githongo. Na Jiment Central. Na mbele tuko wakwa nyumba ya radiography na mongana litalekia. Na theater. Yujuli lakini tena equipment. Inyayo iji ikomba kwithira kirekia manto ya budget je nandi kia turago to level 4 in theory story tu lakini andi mtoja kamba kwithira kirekia Kanyakine Hospital in a theater state of the heart lakini kwino nyumba cha komama chiajie ikwenda sa marekebisho na kuongerwa na block na mpongere uju kwenda level 2 na 3 ile chita one dispensaries na health centers kiri budget yana nde Edward sina nkruki 100 million shillings across board chekomba kwa development ya sibitari ile na zaidi mbesa ile budget ni tedra chekuka ile 300 million shillings in total ndawa chamanto ya kugura ndawa chegike to this hospital sibitari kenda ndo bomba kwenda bakiono ligitani bobwega sibitari level 2 level 3 level 4 ingwetere iji ya Githongo na iwingi then intention ni kwethira na ino Meru Teaching and Referral Hospital at level 5 there it level 6 kavana is very clear that nande ira level 4 na chio begota level 5 ingi gutwike region itina hospital level 5 kenda tumba kumba gutwika antu ibakona urigitani bubu ya nkuruki na ngikwiraga ati liria uritobura bwa sibitari ria bwaje kwa ne thirikari nene then kumanisa ndo bonde barabara ale yagwa antu ale batikole kumakire budget yetu ine which means best ile na chio igatumirika kire sibitari ile ingi so kwa na ikirite mantu ja health kanogi mwa mwiri kipawa mbele na ingwetigwa to movite tukomba kuya tukitete kankuruki nkire kio kidogo tu ntikolwe Edward for the first time county ya collected 1.14 billion na mogoti kirichio over 950 million shillings ila umire kireta kwa facility improvement fund kana manto ya sibitari
irumege sibitari nampe ya example tu yemwe mweri jwe dato chiodoro ni tuja 66 million mweri jwe dato mweri jwena chiare 128 million shillings niki kabana sibitari moka na all of them chio na ndiri ngariri chio ndiri ngani ne ateno tuja 66 to 128 million ito kalita tukera ya mantu jasha ile launch ni president of the Republic of Kenya tukera ya boyo muna nego tedi antu muno ngo apilo antu bendere ko kwa members ku siandikithia akomendithire launch antu ba sensitize ba menya wonya mujiri mba gututethia sha iji mbeche uchi double from 66 to 128 million shillings so it will appeal ona litukiaga mantu jogi mamwe it will appeal antu ibendere kwa members basha nontu ni gutethia muno aswa ndene hospital chietu nyamirimo iji ukigwa ina thina today mwaji ena cancer shani muri 500,000 nyakibanga unge at least kwena ngiri 500 jau so mantu jogi mamwere bana taken a lead kile mantu ja kurwa na mantu ja cancer na mirimo ingi ndene Meru County na aswa gukiria ugima mamwere so kintu kira mutombo chiure ni deputy president nei the next week right yeah if 500 million yaretete na kwethe injeshi wa kasibitari 500 million yiri ni yambi ground breaking yete kubwithia kana tukeyete kuona sibitari kiambiria wako ita kuya ground breaking ya block eu aja Meru which is kimya kigweja ground break kana kwambeirwo kwa block era inonto given that as Kenyan Defence Forces is at the national level then the deputy president kwethira jete ali munene wabo then that's very okay nonto after you bakulita mbecha iji mtu no achure 500 million neni yambi come again 500 million ira president ya allocated sibitari purposely irithire rengu iriko ndauga 3 kwa mfano na thaizi aji baba mama sibitero Meru Teaching and Referral Hospital okari kana kurinya kwara watu antu iba kumama baire kagita nyuma na area kiu ya tuma mama baire akonekana ye kwina aji baba ingi babwita kuja sibitari eji lakini nafasi ninkai arabomba kumama so orendi kwari no batu bwa sibitari kunene ya ongera block iteta ward tia kumama kenda gutwika nto abaingi aje babaingi bakomba gutonya sibitari so eji ground breaking ya block wetu kuga egakwa ya I think koroba buga ni 5 kenda yomba gwithira baba ingi bomba kwitha bakia treated kumale ule. Fair enough. I remember sometimes back former governor, the first governor, Peter Munya, akiwa babu na kwenda kuendia county ya Meru na sibitari bumenekana kidi national governments facilities ziri ateza chemo Meru kutwekenerite under thirikari county bumenekana kidi national kinyabutambite ku with the public participation and all the rest. Is it true babu murio bukwenda yumaruka and then ya Meru and then Meru itiwa kurigerete? Endwa liko nyako na Meru County Public Participation Act. Yes. In this county. Public participation imbi iko engage the people iko iranto. Nyantu kwa kitu harima wa nyare angaba no ragi antu ibo gwetekaniria na aturebo hospitali you level 5 8 level 6 nyakuga already public participation on the tiwa nyanto ibangana and in any case turiwa kuma level 5 with level 6 kutera nenkanirwa kana national government tutetheria kigwaka level 5 to level 6 igakinyira au arakomba gutuka kunenkanirwa ri endwa ndia korwa no ronge akerwa na mantu jageta na mutaratara yo bwita but essentially public participation ne thithe tue ya general hospital kuma level 5 to level 6 muchema njumbu genya wendu and no leku president no yutongeretie na ndibakuru okay njira baba support public participation yete muchedo yari na thousands of people at mawa na tia mawa aki ngavana na litea kera gemantu ya muno ya sibitari yu inya station ye rali jo muno na everywhere else ibe yakubeta kupinga bagwa bate kwenda na mantu yaja nontu na jo imantu ya gutetheria basi politics guti utemenya kuga nontu no monko gari gutetheria monkey rutere rwaku ituronete migomo mingi muno yakionekana ya mandaktari abakiwa kutina ndawa batiguru ambeta tio of late tutrona
migomo hii na tutirona nyanto bakinuna ndene ya masipitari imira kwere ko bra bwithire ndene ya masipitari mbere banyambita kiri agu mugenya ki anu development plan ire kethera yijite non tuturugira mantu yambe sire sita gutonya nandi sipitari ne ikethe nyege kapcha mantu yondi nyege Meru Teaching and Referral Hospital anu development plan uichika eka engage janto nare na jokeje kurukwa ya 2025 2026 yes na of course ikagweta Meru Teaching and Referral Hospital ku tuzana anu development plan kenda gutukinya kwina record in the future ekwana mantu ya kalite mutaratara na mbere mbita kibugo mburi okarikana kwire mwe antu walete tena makorwa ne igitare administration ekiraitu murongi as the governor na ata county hotel ira chinjiri ruma ko obisi ero tadiko public participation but then the annual development plan yere ti assembly ne ugeta mandu ya kuchinjira county hotel to offices that is already law not the curriculum assembly ukomboria imira kozire ko ithetwe Gavana Mutume thirari ofisine 3 months. For the first time eteri alitunguge bonde ba Meru. Kenne kinoru. Na baranchi barumagantu na bangarama nyekwana yere gutuma bandaye. But nikinonto ndare tonto bu na tangazire mantu jegie ulitinguge bwantu kwethera baketha bena tension ibali tinguge patina mantu jogua no tino bakara sokana makangua. Au abara tena insurance bakanenkerwa nontu baba ingi bono bare mantu insurance au ba promote pamo para ba promote mo kana ndi nkuruki antu magana thatu it teams department of health among others ile si promote ile ba tura gwetia ya mbererie fair and then and what promotion insurance ya mweri yungi wathingatire antu bonde ba Meru para bwite kwa covered by the insurance ba kavirwe na system ya change ya antu bala bethaira batena michara meri 3 meri 4 meri 5 the following month mbakiro gune kirierwe narua azati narua irando ria ngabane na leo ya kurea michara iria mweri jojo athira so basically nyoterio no ndingi mweri jo athira iria kaje kurea baba kulitangu githai utira andu de nyuma na aria statutory reductions ira ciareta thina kenda kugia migomo ikwithira nkugitwa mbeza ya sha itranenkanirwa indanenke ndajukite loan for example Equity Bank na ndikureki kujukia loan nkugitwa mbecha iyi ndi mulitingo gyo thirikari lakini itranenkanirwa bank kuwo ningo chanjo interest onto ntekure mbecha NHIF na into bingi PBB atuma unions chiomba kwithira ikireta thina na ndikiri jatwire kwa unrest then there was no magic kwaraniria nantu na gwensho kulita mandu jara so gutena marandu na then kuongera alitinguge budget nande ekethera kiongera alitinguge rutereno rwa rogimba mwere ana alitinguge nya ACD uritani na areas inge cia department so ikwethira mandu abatura kuria iyo ambiria gutekerezwa na nandikio yatumira bakwira wakira cia promotion already tuna 216 million shillings in this year's budget ekuthi mantu ya promotion kiali tinguge ba Meru County just that kuri na expert baba ingi bare be kutha masibitari onto ya Meru level 5 oncologist maybe gynecologist baba ingi bare be kutha na bo makiri sibitari ira kwina process ire yo choki antu ba kana kithira uti process kwe bareketio choka thai because antu baba ingi ba kwirira sibitari ira baraba kwenda maybe with a checkups baba kwenda kupethirwo kimo nambi bokombo capture mantu ya kankwire ndwa nya kwiwange bare bakuga abatainya kuthoma rwongo batari na system nja kuruma kumara bagwita bange bakwiti bageta guntu kungi monka kuma thirikari gutonya ngabana Mutuma gutwe urauma it's a very good indication gutwe urauma which means bakuiwa ibakunganirwa then bangi ba express interest ko wale ku ambete ninkathome ko okay ibakwandika kwa human resource wanande batwire getting back to work so it is true to a very positive indication na antu ibaguchokera na nkoroki tukona workforce you sibitali kende kugwa nkoroki ndoroba matuka ande abo chokera wakisha bakomba gwaka Meru yao yeah kuna sibitali reti ya kwamire na
indicator ya governor kiri budget ya mwaka yo arua burenda kuriyo cibitari cionthe ire either ciatirwe ci stoned kana imura ciaire facilities ichobo kwenda ku revive. Reason ya ku revive cibitari ire ciatilwe either itirikitio wakwa kana maybe ire ciakirwe facilities iraura cirakwama purpose ya manto enireko endwa ni gitumi ni kwithira ri at this point in time kutubwa itakwa kainge injero nonto mbere ma alitingwe basibitari na iria patengani whether tokethera ndisi dispensary like around dispensaries facilities 80 or there about ukatha sina nasio mwe nande itikubwa witagwa akasibitari yo ingi enjero nande uongera kwithira kwina thina ya arigitani nonto rende bateko ngana ba so kuongera enjero ikuongera thina so instead ichiethirite irio ichio ikandikirwa bakwandikwa na says medical officers kenda baba gwikutuika na ndikwe na muntu wa guchenjania nawe o ateku ojo akenda no akiritanguge na at the same time chiumbe gwikuipwa iwirio at least antu bakona good services nguruge kwamberia injero na kenda cibitari ne akirwe ya tigiro nusu then tumegwita ku waste resources mbai gwita kwamberia ngeja gutigwa nusu kana yamberu afresh nonto ira yakagwa muntu fulani apana imbese mumeru na mumeru ande tumireka bobwega so the best honorable thing ikojoria ewirio ikomba kwithira igitumirika kethe ani kuyu ni kweja na service ni kana daktari ikongerwa daktari kumba kugia better services ngogie coins botiko kira pinzani benu be ya kurend na project iborikia tutu kira pinzani betu nonto turenda gwa service the mwananchi gutu tugatiga cibitari ite kujuri tutakwamberia ngino ntitugukira eja gutuka ifurani wambereria apana no igita ruri akija tukera wananchi gugira twalitere na ewe yakarete ewe ite konfano kuligana daktari umuntu bugwetari yeto atumi cibitari ita kwa ndumuru lakini yathe iri ntoneri na ndiri ndumuru ni kwenda service to ino ndumuru bwato wakinyara kwalija ndumuru just the other day bantu ya security na barage bakyuragia iba yidiro cibitari ombe gweta cibitari na ndi surely tugerande tutenda kujuri yeje ngavana kete aka akengiru tera uga pana akojuri yewire au nyagu bakauga likora indonde on their shoulders fine igitara siasa yake jento kolia wananchi ibwe ko bwabui ikwambiria ngeti kwa nusu kana ikojuri yewire leo but tutreta break mumero nwendo churia ikuthirite kuna shortage changare cia ambulance and then ya Meru so far maybe Meru bomba wikumia bakiwa kwina ngari uya na tia emergency in case kokoma emergency ndani ya hospitali especially Meru level 5 very good question in duet no tjalengi kwa ali maguna si antu kwa rangitwe muno is important buge ojo ngari cia kolia mwanki ira chietha cia ereta matangi amwena ngari ritumairwa ni afisa bakoria mwanki na cio irijire totwe ngari ucionde ni 10 vehicles 10 ende 10 rere re ngaranji yake kwitire ngaranji cietherire ku 2023 eu kwire ngaranji 2018 kuri ngaranji nya mbere ya counties come into place because I know somewhere ere ngaranji ngare 2009 yatonye ngaranji 2009 imwe maguru ya teku imwe betri teku imwe engine problem but governor on that na then is kaskini monganda take special programs which is under the office of the governor huwa tangu atakure yako nyate ombole I asked about the ambulances tengali chemongi tokea already ambulance thank you yes thank you ambulances keda tunachio yes we have ambulances tuna ambulances in hospitals well of course imwe tiedra yende ngari chi garage but we have ambulances substantial number siomba with assisted by for any emergencies. Is there any plan maybe ya kuongela ngari tia these ambulances even in the budget tuna 8 million shillings tia tikugura wita to shop ngari but kuna 8 million shillings cia go ship cia kuleta ambulance na ngari cia mwanki amwe irombi ne governor ojo arombete so mbezira tugetha twikite ku cia go ship cia kuireta ngari imwe several vehicles cia ambulances na ngari cia mwanki na leo oria kawi is important ngwete
tugeta break tuchoke menyende ari deputy ngabana ari muthikiria korirua ari deputy ngabana muthikiria Reverend Mutumana arombete ambulances na ngari cia mwanki no ikweja county erega kuria shipping na shipping yenda o imwe yenda 1 million shillings yarega kuria cieta county zingi ntigweta county ziainde ngwete yake imwe netre Meru University. So the same way ono sore oburia na rombete ingi from Britain na mtomiru akamiona gasho ni gikinya. Yes. Now inkuromba tuite break tuichokera tugatwanga mantu yaku ya gari chakure mongi I hand you ukiwa gari cha mongi kienda kana ndene ya masibitari you will tell us ibi ngari yuko enda kana weta kubwithia ndene ya masibitari because ndo were kwena municipalities chi tena ngari ni kienda kana kwethira chi tetheri so we come tukeya kire na kinya tukithoma kiri ntumiri chi baraba tutumira ukulukura Facebook na kinya ukulukura SMS katu uki break tuchoke nyuma ndeka inkai. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethetie maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwithere mane kara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindi je na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na nice extra premium. Uri na kiroto ya kugura ngari kana munda gukiria biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja yetu sako itukombithia jau jonthe na yetu sako asset finance loan aroka gwata mukobo mainde kumija shares ciaku kenera kagita gakarajaga kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini yetu sako iri aja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangiro yetu sako akwinagwe na uringe thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sako Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, what's it? Iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#.
Bueno tuweza na mbere kuhatanira na batukire mbango yo RWS ukilukira Facebook kuri na Brian Dronero good work Dr. Julius Biye, your dedication and the governor will ensure Meru people will benefit from the fruit of revolution across the bond. Receive your flowers. Mwirigi Kubai ariwa alafu niulizie Mheshimiwa Julio, kwa nini Social Health Authority iko na mambo mengi fiche hivi? Example, uwezi ona ama kupewa statements ya pesa yenye umelipa. Dennis Mwenda siesi akawa, if it is true the price of water will be high soon, is that true Meru? Tell wakiruki I think no okay what okay Arson Mudhami Mutrithia kawa, following keep the fire burning Dr. Julius Biye, the best COS in Meru County since inception. Now let's come back here ku SMS nkwene au tia thikire betu bakiure mantu ya ndawa parori ambeze uchiuma kire thirikari chi kire county Meru 500 million Ameru bakareka either kudra bena shortage ya ndawa. No, thank you so much. It's true. Bakarega lontore, they chieja mbloko kwa it means antoa baingie ngorokiba kwamba gutonya sibitale ya. Ko nyambe chire tukuma na cyo sibitale uno chingia na no ikomba guchoka kongera ndawa. So yes, it's very true. Igate there yankoroki. Yes. Na at the same time bugiri tuongere tembecha ndene ya budget. Ile yankurigira assembly ya Meru ikomba kwithia kurukia that kwa tukona ndawa nyingi muno kumakire budget and then kile facility era expandwa tukomba kuona nkuruki sibitali nyingi Edward mikombone vieta ambiri tinkugi mikombone aronde kudokido ana kuro ya kila sibitali no idere au na in a full fledged doctor na area operational so CT scans like almost every constituency ukenda kuona mantu ya ajabu. So it is true 500 million yeja negotede na njira ku expand hospitali, then aje abaingi bakomba kwita hospitali da, then of course ekomba kulia rais pesa nyingi nkuruki no wekomba kugura ndawa nyingi nkuruki. Yeah. Now mantu yanga arechia kore monki no ya etete au na I listen somewhere anga kore udangari kedra theater kiri municipalities chiete kudidu something like that. Yeah. So gari kedre teire maybe garage for how long and purpose ya kubuithi ngari ingi kuanchiete kubuithi 10 ichiote theriambi baga sana Edward nonto wakiuria kiu kiaga muno ndaliritie onto bukaire thaizi ngari iri chitete tanguge dene account ya Meru aja mutindwa na maua inge chionde cha mamre tuli fire station Nkubu we fire station Timau na gutina ngari no itiari no rakini chakwa twathithia ambitious plan kuona ina tengali mantu jangali ici twetha chithira garage in toto ngali che koria mwanki tamatagi tangi na ngali ino jarandi kurusha chego matukithangi officer hapa na pale ni toto ni 10 lakini mwezi we 10 ukethira kwina ngali garage kumenya 2009 kwina ngali garage 2018 kwina 2023 whether kwina ngali etonyera nyamaguru itejo kwite engine kwite gearbox matangi ja maguta just here. So nande governor was very clear this must stop no monka kwithira kwina ngali chekoria monki emergencies kwa twika ngali ekoria monki ka mutindwa itakoria monki goji no ikwithira kwina yonko bwau ikamatuka goji ikwithira kwina ngali mawa eiwo kwithira kwina monki athi kana kanuni ikamatuko teyuma mutindwa ita 50 kilometers itakoria monki kanuni kana kiengo no so ngali already nikuthithua kwina ngali kwitha ina engine ende tena gearbox ile ngine na gearbox why don't we pick gearbox kuma kirira tuli kire kiriji na engine ekangari ile latigwe kanya scrap so using method you kando na goja kuona ngali ngichia injeru kuma ome method you ake igatuma maybe in less than a month's time ndigurwe mweri jomwe
twetuna ngari ingi ithatu ikomba gutumirika ithatu kumoke iu chithirite irio kenda kugia ngari Timau kwithira kwina ngari Nkubo na nandi ngavana iso ambitious kiri mantu ya municipalities ukarikana ruwa muno wana nari Mikinduri na abanenkara 2 months within which ageta kunenkane a chata now the next municipality kuma Mikinduri ne lare so is only good ngari tia mwanki watu kanya chiri every municipality ara kwina municipality then kwina ngari ile mwanki nontu no numbers kenda area ya municipality carry rise the numbers ili gutuma yumba kwita that level so it follows no want to buy ngei no unyomba chingei no ndenje mwankire so it's only good igatuika nandi kwamba kwita those municipalities or na municipality ikiongereka inyankuruki. Alright, but utira to briefing bibeke budgets kwina muthikiri okuri yao uria daktari Julius Bijewe plan ira benio ya sibitari ya Timau ira yaonekanite kuthamwo na ni tiritairongwe no kurigana sibitari u yes the accident committee area yes kwanza kabanya accident committee yariongere enyene tetherie nonto over and above thirikari account kwithia kiritangu nyaku tukona offer tukona support from outside. I'm happy that organizations nyakera yo bwito tangazo ni CEO county lakini kumya kwina organization for example imwe ira tutetherie sibitari na the tune of kuna support the tune of 54 million shillings. What? Yes. It will be a total facelift. So ngwa kamiti ya seneti nije na ndiri unge mawa ejeri unge Nkubu eri unge Tigania menya pati jaba dukiabe jaba baka assessment ya leo that's oversight which is very okay but una bona te kaliu so inyone tetherie ende tokere the administration here ku nonto ne wira to even 3 months before bele come in. So agent ni administration ga tonya go fix the problem. So sibitari we planning na beti uchi yete umetetheria from the donor completely. Yes. Lakini mwene kutangaza atangaza. Okay. Fair enough. Now just to brief imbi critical bre budget ine bre tweterete maybe kuibwa budget ye kinyane. Thank you. Budget ine budget ya 14.3 billion shillings na utire kinyagu kairi kirisio tukwira national government ira itagwa equitable share but tunenkera 10.5 billion shillings again ita kinyagu kairi na kuma kirisio to realize 1.8 billion kuma kiretu ira itagwa own source revenue ya revenue bond besere kodorania besere kodorania kuma kaguru 20 million na besere kodorania ni eje tugita fifth Facility Improvement Fund, approximately over 1 billion and some million shillings, some millions. Then, to 1.8 billion English shillings, kuma kireta wa grants na loans. Kwe na mbeta Kenya yona gatia kwe wa msaanda, na kwe na English in form of loans. Kuma kiri mwaka yura jwa dhirikari, na juju kukeda kwe na mwanya 700 million shillings. Ida tuko na extra nkorokia gitaliria. No tonto yari twali gutwe kwaga na ndona zibatu kulega na ndi was olingana mbere tienda ninde ile tiejete ABDP etagwa agricultural business development project NAV CDP SIVAP you know olingana mbere tiechonde ile tiejete chiongerekete na 700 million shillings nonto working relations ya county ndongi na wafadhili bare batu guchokera sana. Now yeah jakere budgeting of course across all department kuna big support mbesi ile taki department ya agriculture ila liko nyia sana naru rogono ni mwanya muno angwe on department yangu ete konto kama wakana jairi agriculture wandibwa miti na miti muno egutumireka no wananchi nondura wanda mukandamia ukwanda muti but ukwanda kimera leo wanda asha avocado ukwanda muti yokuleta mbura but at the same time ukwanda kimera so kuna 60 million shillings about 60 million shillings kile mantu seedlings tia kutetheria arimi betu omba kwithira bakianda intobi biomba kwithira kile batetheria
very important. Kwina mbecha chia livestock both Kirutero and dairy, where of course the biggest cooperative and the best in Africa, MUTEMBEI and Meru Central. Koko no urimi bwa mantu ya ng'ombe chieria muno ndene ya county yetu ya Meru, tukakwina nindi support na ikionga bana anyirie mbeza chia mbeu ira yitagwa sexy semen iri kuga ndenda njawe kwa ikirwa kamwali kwa uteko batiza ida echiara ndegwa kana kamwali apana indenda kamwali mbeza ichiari iguru muno ki national level chiari ya kwi ngiri mugwanja county ya ngiri 3 ara ondre na ya operation oryo ya ngiri 3 ya na monda 400 shillings. That is wonderful. Kwina livestock ingi ya ng'ombe chia nyama ja nara twali ndo muru no nara kwina ng'ombe nyingi chia mantu yole dibwa nyama inyo the director livestock of course na waziri yo wena team yo yonde no inyona ndi ni support na nema tokenana mantu wa vaccination kenda go ensure tukumba nyakweza twina ng'ombe nyingi chia kumba gutweka isigo findi antu na the same time anto bombe kulithi nyingi na bombe kuona rasilimali. So rutero wagi kachangwe tebu akikirunt njira for the first time ndina mbezi nyingi muno si mantu njira. Kenya Roads Board tuligira mwaka mudhiru yo athirire nonto batatu nengete nto gamba ya tola 14 batu nengete 24 million shillings na mwaka jojo another 24 million shillings over and above budget account alone nyayongwa ino 500 million shillings kile mantu begi mantu janjira utagete project chewond project amona flagship project, all of them combined kenda tumba ku improve the infrastructure yantu mantu janjira chietu na nkoroki in our towns na tukuito ku target kwa municipality no monka towns ikedre kidonde kwa no wadonde ka town ita kwa municipality then market nio ikita kwa town kenda nio market ire inyo eithiro tujira twayo so tukaigwita that levels woigo mutindo yo gwita kwa city which is supposed to be in a year's time no unio iendelea kuona mbeche ingi nkuruki chumba komitetheria mutindo na 200 million na ndikambire kuona over $1 billion if it becomes a city. So more money ichiekeri kile department ya land and the planning kenda towns chetu chumba kudio spatial planning so that chumba kuona support ya yetu takakaba Kenya Urban Support Program, Kenya Development Support Program and such other programs. Turi na sports, youth and sports. Narua ngavana around chile sports council. Iria komba gutetheria waziri ora tarite wa michezo murega ule machachari sana kile manto michezo. Yo mtetheria komba kuthithia Mount Kenya Run, Governors Cup, Mwanki Festival ejite youth, manto Meru Youth Service. Again Meru Youth Service last year in I think 20 million if I'm not wrong. Today in a 60 million shillings over and above development ingire kedre kiumba kuthithia. Kenda youth yumba kwethre nye kiumba kwa attached na kiamba ile program ndongi sana ile gwetwa jiajiri. Area alitobaka antobaka yuku around 30 per ward. Beta batere no in Meru Youth Service. Beta through a program some 4 months. Within this time Mulitoria akanenkro 500 shillings. Igana literi rungamire sha ontona bwite kwethe no gimomwiro bwega. Muciari okethe inyo ategiterisha imugitire iunombeso cia thirikari. It's okay. 200 shillings ichiaga carry home na so kia save 100 shillings. So toto ethe 500 shillings. Tijiga biko kejera uanga kwe anto batekuguri mpango ya tukuendelea nio lakini batetomba. So basically that is about the youth and the sports. Sorry. Anko ndo choki some questions yao. Anko ndo rigia lafu choki questions. Yego tuji hapa. No, betikiria ndo mentomeri yao nkai kwina mwiriki ntokode aruwa mwa General Hospital Maternity Ward iko na challenge sana kwa kukosa bed za kutosha. Unapata mama akijifungua
akikaa usiku moja anaambiwa hakuna bed ama unapata bed moja iko na wamama kama watatu na kila mmoja ako na mtoto. Hiyo ni shinda wataitatua wakiwa county government na njia hipi. Well TV, asante sana kwa kuangazia mambo ya afya. Kuna Fidel reports Megaboy about this government. They have nothing more to than making Meru great by development. Or Meru residents, they are waiting to see which excuses are you going to give after impeachment of former governor. And Vincent Maxwell kindly just remind him that when 6 men burns, people are sleeping 3 per bed. I was there on 6/7/2025. Also kindly ask him if they will do anything about the misuse of public funds. He was always hyping as Newton. Shall we never have any forensic audit of county funds ama ilikuwa uongo kufukuza mama? Thank you, Edward. Tuambeni na mantuja forensic audit. Yeah. Into kimokiranga bana ugire mantuja audit. And that one will be ongoing. But forensic audit. Natika nyeu mongere nyamantuja committee ya pending bills. Kede kia launched. Kienda kuonekana mantuja marandu ili tukalieta ki former administration and the current one. No mongato ya tu open to the people. Kienda bona idhirikale wajibikaji. About itanda imbugire atire Edward. That has been a perennial problem. Idhiritereo ukethea gitanda ya tura ukaranto bairi this kind of thing. You must sort it out completely. Not already the problem area hospitali na area. But ntego itekania noe kwethira gas hospitali in general. I want to insist it's now better. Ne dogi nguruki urera ari mbere yara uria. Inya utheru. Na why niki non tugo move speed kwa another new block. Ikenda this block yomba gutethia kindi congestion. Na tiga inyo apart from which national government you but 500 million shillings. Block where aturao in ambition in the budget chekomba gwikira itanda. So that could decongest numbers reciteteo. Non tu tukariria ki urerari. Muno told when improvement you know what we have been able to do. Then here comes your water. This one is very good. Thank you very much, Edward. Now I'm re-energized. Yes. So then imwe kupura bunge olia Edward. Auria mantu ya I think nyani nimepotea mahali. Otukwarie mantu igitanda right. Nachoka wa imantu ya antu baraba the male maybe baramba kudra bena bands kana ba ite na binambi. I think the ibyo ko ita be emergency. So na ingwiti kiara redia mantu igi sibitari either ya Nyambene kana something like that. So I don't know. Oh no. It's here. I have got it. Mawa General Hospital maternity ward iko na challenge. So aungwete geuna okari mantu ya itanda nambi. So I think boba tugweta kuona kithia mantu ya uma kana te ya uma no to ariwo maternity is overcrowded. Actually kugete I'm not very sure. We shall also go find out the department nyaito call upon. Dr. Washira no Nyambene hospital. There is our chief officer, Dr. Ome. There is the waziri, Dr. Dennis. But over and above that, kwete Nyambene, kwete nyakuna bika challenge that nya apart from your maternity, Meru ward, watu kagu tedrite kwina ward ya ntwarume kumama. So if there is a challenge about the maternity, that will be addressed also. But inyali toga ward ya Arume, then inyago tedrite kendi congestion. Fair enough. Now, tukirekiria imbonere select committee. Ya kuchua public service bond in place. And to very anxious better te kuona maybe process how long it will take na maybe uhandikani miru bohacho kerari. Untubu maybe in summary to kirikiti mabango yo. Thank you very much. Narua ngabana nombere kuambiria panel kana team gantu baraba komba kwira bagitara county public service board ira itanguye kuandikana
na ndikete kwitha kwambiria ngugi na mbongere ati kwa andu baruga ngama andu ya gender mbere gender was very good known to both ladies by and men were there na nya municipality body ya ragwetagwa ina ladies batatu ndiko mega antu abate kuthoma antu ibu bwega ina 3 ladies na nya ije housing rural urban board ile inyo mbere rio narua inyo ina ladies you know there also ladies 2 ladies mantu ya gender but buro mbori yani mantu ya kwanbio panel ni igukurugwo ni assembly igoro na narua yomba kwa inaugurated then kuma next week iga sit yombe kutangaza requirement kana kira ikwendekana kenda mumemba apply kwa member public service board na age and date within which we the application tekomenya the maximum days bakaeja na but they should be between 7 and 14 days then barikia kureta applications iria kenda na ndi panel eji eta their long list of course then they shortlist kedra muntu na meet the requirement ikomba kuthaikia ndi kwa kingatheti na ndi barikia kuthia shortlisting then beta interview anto beto interviews barikia kuthia interviews kuonekana the best out of this team ionekana kenda yomba gwikua assembly ikua assembly ikirua assembly kenda then it's working governor aba appoint as board members for public service board so tiuga with the finality how long it take lakini it cannot take less than a month ndo kataka kinya 14 days you then shortlisting na gwita assembly tende goro mwari jomwa ila ni public service board yomba gutangaza twanya then recruitment ya mbiri na ntomba kwetha bakiongo ndene Meru County. Fair enough. Tokire here chief parting shot. Thank you very much. Kwenda kuga mbere maibwega sana nonto bwa mutaratara nyunyu ambiri lijwa panel kenda ningi service board yoba kwetha recruited nonto jokiuga joro lekia then we expect ni assembly nyeke the kulekia budget piombo kinyanira tukiona ngambesa ndene ya Meru na at the same time mbundi ile komba kuandikana na mbugi ya 3 ngavana Meru very clear Meru we are building together. Meru tunajenga pamoja. Meru tuleaka let us unite and build Meru. Wow. Yeah. Thank you chief no tupo na kanya kuya. Thank you very much kire bora bonde bedra ba ki mubango yo aro siasa kudira ngidoma maoni yaku ke gothe anta thoma please no tupo time idira windekera no tudira tukiritana na mantura kudira itana mbere na kiure kya kunke thank you kidoma au so keep Hawaru TV together much.